kum sang ni som ni pani kum thar kan chuang kaya manglama po kan laman ngai reng lo hun thar ani awangin mitam takin kum tha le duam ni ngai turin beise na nen kan thlira mi then khat chuan thil enge motak ron thleng thut turin an ngai bok chu tianga kan la hriat ngai lo kum thar beise na nena kan thlir do ulai chuan thok le khata thil ron ri hluai om ta chu kum sang ni som paruk bor chowa kan lo hriat photo thom na tak prophet omte a chet dan hi ani omte hi mi then khat tan chuan zol nei ani a ama po hian zol nei a in ti ani nge yang a hming bula po tuipui ral tronga zol nei soina prophet ti chu ada kher thin ani January ni khat sang ni som ni jing khan tlangwal omte hian Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chu a chen na mun Siam Bangaloa kalchila mu atuma a mu an lo phal sak lo akal kiang meido nemo antina in akal kiang du hau lo mai Chief Minister chen na gate bula atong try te a atong try zo hian mi then khat chuan CM hi in chunga tangin aron chuang ni in an soibok ti chuan CM hi lal Davida riak thi thar an lo chuak don nang CM Zoram thanga sol angin ilalna atop don ti in a au khum tariap riap mai ani a au lai video hi mu tur awma ama ero chu atir lam an lo lak man lo awangin akim lo thungani sola lal param chu milem bia tane na the tar to ilel na tulal mana thia don ilel na ta pathia ni bilal thu thera thu khadon ilel na dop don milem bia tane na ram chat to lal paradente lal paradulo ilel na ato to lal parade Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Hallelujah. CM Bangaloa CM a au khum nu hian adu tong mai turangai ani lain ala zuizel ti chuan January ni sang ni som ni pani zan in khom ban la an sak lain zar kot biak in chunga aluta ko ranu pathut na thu Puzoram thanga chupanin pondum avasin tirta ani ponduma pek pa hian Israel telal masaber lal sola lalna atopa David anaron thak ta chang choin sola lalna atop ati khumta a in khom bo ruak a chok dang lam viau nge hetianga biak in chunga zol nei phu achop nian ngai aron cheta maile pathian biak in khom po za lo taka aron pong tal hi mitang tak chuan an ngai theilo le a ama ero chu biak in chunga kutin thak le tharum tho na lam hoya lo chang le ero an om lo thungani community semo sipai ro real narama thil thleng chuni se omte hi a campaign a honge yang ma se Mizoram anitlat omte tia kan riat lar tlangwal lal rin oma chungchanga hian thil mak tak soitur aum nuala thoma na inat ber kum chu kum sang ni som pasari bor chokani an thian ho kan ti don nge apol te hi an chena tul maya kum sang ni som pasari September ni som ni pakhat khan India ram hor ngeng dot khopa thil poi an khoya an ma ni ero chuan ti tha an interview thung omte ale athian te mi paruk chuan Lunglei Police Station Bullok, Lunglei Sub Headquarter Weme Office le Police Station in Karkong Pui, tuna traffic point omna hian vai pathian lim le India flag hal tumin an pungkhoma Prophet omte hian cross bar lian ang reng tak le Bible akenga an vai hian mizo in thuamin an in thuam vek bok until ti tumhi police tentra an ti lo awangin an nodar ni in chanchin tharlama tarlan ania an ma ni ero chuan India flag nen lama an hal thu an soi ve thungani until ha live video le thalak hi adar zuya wangin rin ain anghongana a ti chuan zuyan ni nuwa September ni som ni pathum
Jing dar nia Sialsuk police ten manin ala turhian lunglei police te chu prison van nen an thok chuaka zela ani som an khungta ni in an soi mi then khat chuan an thu boi hi thu boi lian tak ni ma se zela an tan chung hian tang dang te an min na sada wangin tan tir zel a fu lo zokin an ria an tang rei ta lo ni ten an soi heero an ti ti huanga mi ani an fle khal hi atira chuan hlim sang thil ti satli ani meya an ngaya wangin tu te fak ma in an uk sak lova ama ero chu India flag khial an halti riat chu anita ka chuan lak jam mai mai thei anita hau lova ti chuan police ten suin man anita ani zela tanga an chu nu hian an khuwa sam lukhaya an ho pheya a khomi ten lo muakin an kalna tura mizo nampuan an lo pha hial an ngai ro pui khop mai kumsang ni som pasaria omte ate man an ni chungchang le angai dan hetiang hian muaka mizo Israel inti chuan alotar lang to nge nge omte ate manan ni zoram Christian mi puite u thang harang u tlangwal lalrin omale anaute Hindu pathian lim an vuak chia da wang le India flag an hala wangin police in an mana lunglei lama an phur pheya an threng me kania inti Christian tak tak vai milim le milem poisa lo tok vel chowa piang thar kan ni chuan in en fia kan wangai em kan rin le kan ngai san per Bible atang nei hian chu tila engtiklai ma in kan pathian hian milem angai na ngai lova milim te milem te baal le asterothi te ti chia ti chim vek tu te zo khan lalpa antiloma pathian in malasom jok thrinani chu wangin tuna po hian milem le milim te ti chia ta awma wanga ring tu ti atan amoi lo emo ring lo mi ti om tok le kani I lo ti ani chuan in en fi lero tuna hian lalpa chin chia omte ale a u nauten vai pathian lim an ti chia da wang chuan an tang me kania ama pathian hi a hringa hranin aronin lan to lo wangin ami te kal tlangin na aron thok jok thinang hian omte ate kutle ke mangin pathian mi zia pathian ni na kan mule hi in mu chuana ni mang u an tan hian voi khatal po itong trai sak ve do nemle lalpan malsom chero se muaka mizo Israel ti in ahun laya mi pakhat comment ngai to ti thui tak tarlan bel lok te ang heng mi te hi an ma ni ril rupuak chuaka thil ti an ni chuan mi a let tok India dan le flag za lo lutuk an ni awangin tang tlak hlia hlia an ni anga rem lova chua chi an ni hau lovang pathian thua wanga ti an ni ero chuan engang po in deu so in rem na ma se leile van siam tu pathian chuan a choi sang tho bokang pathian ramdan zoram le namba ka ahal tu te inkar thil ani nuaya wangin ngai dan fum fe ka nei thiam ri lo ti in omte ale apol te hian thoman nei fo wang le zol nei anga thil a hril lok thina wangin mi then khat phei chuan mi zo zol nei politics suanga in larna a mu te hril lok na satak pastor chhona nen ante khin hiala pastor chhona nena ante khin chungchang kumsang nei som pariat December ni som ni pasaria social media adar kha then khat chuan kan la remai thai tar lang te ang prophet omte nena pathian thulo thlendan hantar lang vele lokila kumsang ni som pariat November ni som ni pariata Mizoram MLA in thlan ma khan independent team politics mai cham chungchanga tun in thlan lo om tura hian ramle nam politics mai cham le election ka zen tlang dona ramle nama ka man ruwa tur ka thur chuak don ani a thazong in nge a chezong in a soilem lo le ai lo chuak tu kha jakopa ani a rakili milem thut bet tu nupuya nei tu po kha jakopa thawani chu wangin state lo chuak tu MNF chu riak thi ro rakili azomani ti in thu adongani election ma khan ZPM in sarkar na an changdon lo RC ayeng zuala MNF in sarkar na an chelang tin tham na le midang leina na sumhmang na saber chu BJP an ni ti in atar chuaka atlang aw bok independent lu na tur le thim thlen na tur kong hon na MNF man ruwa an tang telang ti in MNF an tlin tur thu puangin mal som riak athi puzoram thanga po result puan ma in abenge nge tin an ma ni South Tree Bial tu Professor Moite MNF po mal som na ahlana ni atling nge ye
pathian hne na tanga athu puan thleng dik tam tak zinga zoram mi puin kan hriat lar lem lo tlem te kan tar lang lo ka nge pakhat na kumsang hli som pakhat khan hindu sa khomi india ram mai ni lo mizoram thlenga chim buai mup tu ro rel tu prime minister narendra modi alal tur thu apuang lok pathianin apuan tir ange in prime minister modi arun lala alal chungin ramangeng na sakher mai pani na congress an sarkar laya juzor chungchang an khelai khan juzor phalna dan ti hlo tlinani ang ti in apuanga apuan ange in a thleng dik pathumna kumsang ni som paruk khan chief minister lui puhola heti hunlaya chief minister bhavana kalin zoram chu jehova kota alu donta rorel tu thar an lo lalang ti in puhola thut thleng avochia apuan ange in puhola chu alal talo atakin athleng heti lai hian khuain anau te mangin a chom kumsang ni som paruk khan purin liana sai lo chu ramle nam chan tur le lalpa le alal ram ta na dinga namte ta na ding tur le alo din chuale na turani ti in amuto kai thovin alu atangin hriak aleya heti hunlai hian purin liana sai lo hi congress mla ani apuan ange in anu loka mnf aron lutin atling le ta ani ceo saksan le bruawanga namna tlang nei ani don khan omte achu jingdar khat vela central wayme president nena kalin central atangin ho tu te local ma se in du dan ang hian in kaltlang pui turani huai takle chel taka in kala ramle namta na in tol lawani chuan in du dan angin thila kalang tripura kema vote thak tir an nilawang lalpa in hena aoma atran puyang cheu ti in atakina thleng parukna ceo saksana quartara kalin lal isua krista le alal ram hi idu du dana ithunun le iti thei ani lo lal isua le anam thlan zofa te ta ani hi nam chan tur luchum ban chum huam kan tam mai chu wangin zoram tan thutlung na fel taksia mangche chuti lo chu inun na le thi na chungchang ani ang zoram tan hian ceo ini na pai thak ini ang ti in a ril tin central sarkar po heram hilal isua krista le lalram ani a kan pathian ti dan pela ron thunun in tumani chuan lalpan ama chunang cheu ti in thu a ril bokani pasari na kumsang hli som paruk khan kanrama hindu sa kholo len tumdan le bjp lo len dan tur pathianin a hriat tir angina puanga hindu idol hial halin zela ni som antang kan la hre ome mipuin aom ziale adik na kan hriat ma in kan soisel luai ani kha ti chuan huna local zela bjp lo lianin kan ramle nam hindu sa khuwa ale an tumdan atakin kan hu chhota ani kan du lo zialan tirnan media ranga kan tar lang ta chuai ani hi sarkar le ko ran lam point bjp le hindu sa khuwa kan du lo na kan lan tir ta chuai mai atakin athlenga kan mubok kan ramle nam hi ti sa ringotin achan theilo lalpa chakna rin chanze lin ke ipenang u ti chuana ma zara ne na kan changze lang ti in kumsang ni som pasaria manan ni nu khan omte ale athrian te hi hun engemo chen chu an thoma dai man viau maya mase kumsang ni som pariat aron her chua meu chuan thil maknen an ronin lar le ta ani kumsang ni som pariat december ni som ni pasaria social media lama thil mak athleng ran thi sen khang theilo ti thupuya mangin a chanchin mak tak mai aron dar le ta tun truma chuan ran thi sen atel ta thlat mai an the dar angin tar lang chhong ve ta ila puhola cm atanga atlak tur thu le jehova kota ramalu don ta tia kumsang nei som paruk kuma puhola thut thleng lo vo chetu le hindu lal ram bjp alo lian don ani tia hindu idol hala zel tang to prophet omte chuan thlamasa election ma khan ramle namtan kaman ruwa turte karon thur chua kang ti in mnf antlin tur thu puangin hunalo manga heng an hun manna hian kan ramle nam chu india lakata ala independent don ani ti in ar pakhuang lai antala kan rama hian chiat nana satak thimalo thleng don ani ti in ar dum antal boka heng chiat na satak lo thlen zo hian enga lo thleng le don ani ti in arwar antal le a politics chu ui chou ang maya
ram trop le ten an ni to tiin hun khoi nan uyan tala Hindu mai cham khoi nan bong an tal bokani ti chuan heng an ran tal zong thi sen hila in rama hian thi sen aluang don ani rama thi sen na satak aluan hun chu thimani anga ram thar in lut ka yang chu wangin in rama thi sen aluan na tur kong a in hong tran ti in prophet omte ate hian heng ran thi sen te hi leilunga an lei bota a heng an ran thi sen lei buak bang zong hi botola an da a tun thleng hian thi sen chu alaro khal khang lo ani heng thi sen hi thakhat le ninga ani to a botol chu chin phui wang ani ang ti in boruak tholenga anda po in a khang thei chuang lovani ti in antar langani hetianga thi sen khang thei lo ti thu aron dar tang nu hian lunglei SP ani laya India flag an hala wanga omte ale athian te ho lo man to tu puzelal thafam kima zong te chuan kumsang ni som pariat December ni som thum pakhat khan thi sen khang thei lo ti thu kha ti thu puya mangin athil ton to atangin omte a chanchin le a mudan hetiang hian aron ziak tunlai hian Facebook le WhatsApp te self style prophet omte a thi sen khang thei lo ti thu post adar na sa le meya omte ale azui tu mitlem te che dan keima ton ria ta tangin kalau soi ve lo ka nge comment po toy te in ka han siam zuyange omte hi samlu khai kho chuak pachunga University College satanga BA chuang ni in ka hena chuan a in soya hun enge molaya tangkhan isu anga nithum nuwa thole tur anga in soin anung chunga in phum tir po alo tum to ani kha kumsang ni som pasari zun ni rukhan lunglei SP kani lain omte le apol de hian kan police station bulmei lunglei veng lai mun hulum lai taka India flag le murti vai pathian lim an hala an tlan bo zuya ma se atuk zana sial suk au si chuan an vain mi pasari chu samlukhaya min lo man sakta kha ania police custody a rei kanda theilo aruk taka azir tir na lo thlop tu te an ron pung khom chakle kan be sei phak pi alam dain ma se judicial custody a kan thon ma darkar po tling lo chung chuan ka kom man nuala hetianga Hindu pathian i hal hian kan mizo missionary te Hindu ho zinga ommek te sahimna tan apoi thei ti ingai tu loem ni ti aka zo chuan lalpa kuta kada mei ti in min changa lunglei hi India ramania India flag musit takini hala nangma nge in ihliau lai video clip po ka mu ani kati mek lai chuan lalpan min ti tirani alo ti zunga ani le Assam Rifle Commandant Colonel BB Pun ka phonanga an compound chunga hal ro ivun hi lak tak omlo lekin an kap chi khrup mayang ti pa in kai tho katuma azam haulo ka thule a omte tukin mai khan keipo lalpa ne kanin bia hetianga mi te deu so le an pathian hal sak zong hian mi a hruai ve ngai lova ka biak lalpa chu isu ania kheng bet mol tu te tan po ngai dam dil sak tu kha i hriam katia chuta amit meng ka mu chuan tun thleng hian ka thawa min laman tiril amur mit khap kar aya rei hret ang chau hiani ka soi thiam danin amit naw te dum lai chau hi asola atung zong in a om ka thian pa kelal cham riana vo bik chan chu team speaker ka ngai khop mai khati lai tak khan kai chuan ka hlawa achunga om kha ka hne chuang lowang ti ka ria pucha ma chuan a chawat zel maya anuwa ka hril chuan zela po ron lu chil mai ani alova ma serem chan lo na danga wangin kan puitlin ta lo kha ani ka ho te ne na kan chui zel na kan thil hriat thren khat chau tar lang taila heta ming lo lang ho hi an phalna kala masalova thubel ero ka nei lova an mi hriat thiam na po kadil ngal ni se omte azir tir na wang hian nupa inkar buain uirena athleng nual to BCM ko ran upa pakhat chu arwarin ain thoi iswathi sen pu warkha riniwa ngai to arei to e mai ti in omte hi zoram chimlam zela ache da wangin keini BCM hian kan tuar ber lunglei traffica keima staff ngei po khan hun engamo chen chu azuya ma se hetianga artisena an in thoi fo china khan zui chia angai talovani police havildar pensioner pakhat po kha omte azir tirna wangin annunen ko ran register atangin an ming an thai chia tira ama soidan chuan
kula tang khan dal pan chuak turin ati che ti in omte hian annu chu a hrilani annu hi BKHP Monthly Journal loisi sem tu ani na tang poin abang ngal tuna hian ran thi sen khang theilo ti caption nuaya ar pakhuang lai thi sen ar var thi sen ar dum thi sen le bong thi sen kan buai pui le tanuai mai thi sen manga sa khuana kai noi thil reng reng hi zirtir na kal sual vekani tun kan hun man me ka hi chuan kalvari nulama chuan ti na chandam na thu ani emo thil lo thleng tur entir na ani emo in thoina ani emo i suwa thi sen nulama chuan eng thi sen po kha diabola atanga chuak an ni zel to ti lo ria ila a hi mani mai pathian churan thi sen manga in thoina thuthlunga alung oi zo to ngang lova chu wangin hau chatuan thuthlung thei ngil ngai to lo tura chuan lalpa chu ron vuan ro khai ti in zol nei Jeremia hun lai dei to khan ruwa manna asiama Jeremia bungsom nga changa chu ruwa manna chu hei hi ani chu mi du zong chuan Isua Krista taksa voi khata lan ngal wang khan ti thiang limin kanomta Hebrai bungsom changsom Isua Krista taksa voi khata lan ngal ati Calvaria pathianin Isua manga in thoina abuat soi pi lama emo an nulama emo thisen dang dang manga in tirau tele in timak sakte tan chandam na turin kongdang aum to lo he thu hi keima soi nilawin Bible soi ani khaima o pathian thu thale hun lo la om tura thil ti theina tem to zeta tluk san te kong thu zong chu mi te chu an sim na turin siam thar le rual ani lo pathian fapa chu an ma ni tan kheng bet non le a timual pho an ni awangin Hebrai bung ruk chang ruk hemi awang hian in ti pathian enoka kha salem veng aizola zuwa wangin athito a kathidon lo ti zirtir na the dar tu tirko in ti zol nei thang fa la po kha kumnga liam ta khan lapa walai angreng takin athidai to bok olive tlanga athut laya azirtir ten anma ni chawa anwakala Isua chu afala midang na zong tel lova an kom truma athu soi poimo tak tak ta jinga khan zol nei der tam tak po an lo chua kanga mitam tak anti darang ti hi atel mathaya bungsom ni pali changsom pakhat thisen bok chu soisom le lokila omte ale apol ten ran thisen an mangta fo mei hian tuntruma hian arba ka bong an mangtel veta Hindu ando viau angin in soi thin ma se Hindu basis anei tat zuknia Hindu zirtir na chuan kan khovel dam chung hi hun bili a thren ani a chung hun rang rang tele an hun lai threwa in thoina ran thisen man tur te chu satya yak beram thisen dreta yak bong kel loi thisen dopar yak ar varak parwa savadang thisen kali yak mihring thisen chau lo chu sual thoinan aman thei to lo hei aruk taka Hindu kulmu kho buai na ani kan thisen aluan lo nan eng thisen amo chu athak thlengnan boli atan aluan angai si Hinduram India ngei po mihring manga in thoiten IPC 302 an orzel mai si omte asa khuwa hi Hindu second era le third era cho pulkhi ani du mel lal Isua thisen soi chiat na le mizo Christian te ruai bova an om theinan he mizo tlangwal fel takle ma nikal lama mi thahnem ngai takhi diabola chuan aman ruatan amang mek zel ani thei boketi in kuma han thara kumsang hi som pasari borvela thom ron nei hat to omte mangin mizoram kan rile ta hata an dikle diklo pathian tharau thiang hlim om pui an ni le ni lo chu ara atangin kan hremayang pu james a hrerengro